tonu na wai na ne whawhirai na mata o fie. Ela mai whaiwhiau, kāsta nei tai au. Wha o lama le nā. Le se vai mo le nga luenga ma tato mawhtanga nei tai au. Wale o atuai whawhirai na mata o fie whaiwhiau nei tai au. Tato ora o pare atua. O moça mesmo está com feito faça fogo. O ave não totou no lima. Mo filho mala more lima more mais área. O fafau é a tudo de olho mamoe. Saya ceia. O tanga foi lá. Matar no lima. Fala de lá tá tudo é filistia. Rasa leite na manhã oi eu vai no lima. O te whasi a te oi, a esero u. O te whai a te whai I tino oti. O au whilistia nei aso I manu wherelei o manu wheai e te ta. E ilo aina langi umo o I aile atua ia Israelu. O tūlai e whilistia wawane, a whalatalata e whaftaiai la tāwita. O whatarise leo tāwita o momoe, atu I tū taua e whaftaia I Filistia. A whonga e le tania tangata e toa le roto. Tangata whamoe moe le tua. E koe whaasko mariwa, si sira mai no mai mai whawhi po tato rama. Ma tango I fua leo tāwita le ato, ua bea I se maa, Masa sawe ia I mata, ua la vea Filistia na mau, ua ngoto le maa na mau, ona pa'u whaoa I leo ia I le. E taura vaenga na awa tika tanu atua leitai au, vaenga mo mua o maa wa wanua, stones of opportunity. Noa, o le atua na whasia o le aka. God conquered Goliath. But if I don't muri, kong ina ma. Amen. Throw your stone. Kong ina ma. Pero ela tu tato la mo le tayao. Amen. Me matama vita ma ai lima. Wa mo e tayai ko yaka. O whanga me yaso nei e pe whanga me yaso la. O whanga me yaso nei e whanga whiki wapea tūlei a. A whanga me yaso la. E pe masina kanga lava mo I whasi maa mo e wha wai. O kawi vidi lea e velo. A velo la e mapa sao le lele kongi maua nei. E pe o isa ka poka me kia poka o le lele. E kongi monga le kongi popo. O le telo tasanga tamwhai e tangata kupoto o tuspai e whamatala le winga o maa e lima. Se taska winga o maa e lima masai o whanau mai o koriaka me tō whanau oso e tō li mai la tau. Maia. O whapea rea, a whaina o koriaka mona oso e wha lima maa piki mai e tāwita. O le whamoe moe tāwita le iai. O le alatu tāwita e whasi uma lava o iaka mo oso. Whasi oki uma lava o le whili. O maai ala se le songa moe tātou. E la yese mawhawhau ia tāwita. I'm just going to kill one and leave four alive. Whasi oki ngā tasi e tupe e ola ola o tō wha. Manato tāwita le iai, whasioki mawana, whāu mai ai na rea, ma le whiri. Rea sawa tāwala mo tātou. O le whasioki umalawa o tātou tūtino. Au mawhawhau e le vāenga na lauma. Is that we are to kill all the carnality, all the flesh, o ani wingo le tino.
Whasioki umalawa. Apena yele manaki a tawita. Whasioki umalawa ko yaka manauso. A mai la sila so mai tato. Whasioki umalawa o tato tutino. O ngā lava e whala lava ia te oe, mai wala awo rea tua, ngai ngese ila mo moe. Ele lava whasioki kasi. Koe mui, ai ka kia pe whamorunga e maloko rea mai, e whai te loko rea mai whamorunga. No, e maa mea whasioki uma lava. Amen. Pe fia lava i vai maloko tutino, ngā lava e ke whaolau lava. Perima pesfulu, perosfulu. Ela has to die. Amen. E manamia umona whasioti umalava o tako tutino. E whai mawhala ve lapi. E tawa e pere o mea ma mafa. O lea ma sala, ma mea ma mafa uma. Lea ma se mea totoi. Pei tai ana vara momora tato rau, ma se manatu lau hape ma e whaasot foi na e se matau mo tato rau. But you need to kill all that stuff. Because I'm a tino lava here. But my fete nai tino mo le nganga. E mangala nganga e whaimea ia. E mangala nganga e sarfong tatalo la sto nai. Ale lotu. E mangala nganga e sarfa tala la sto nai. Al makimo. Mo e pera oi. O lava ra e ngai o whaimea. And that has to die. A mea ki kama whasioki uma mea. Ia wala nanga i eise mea. E tau fia oe. Ma e tau sinionga ma leo atu le tami. O saunia le atua mo oe. O vai mua. Stones of opportunity. O maa o manua. Now manatu na tavita. I'm going to knock this guy out in the first round. The mother got a first. Kasya ku masaw ri dia ka masaw mo. O mga kuya tavita pela ko fa ri. Kako whanga pa. E pekara sua whanga riska. Kasi ala po ya o yesu. Papenga na mama. Pada na last say or manapata vitala ai. Paperata vitala. But just in case I missed the first one. I missed ko ya ka ire maamomo. Olo e fai si mare ko koe, fai si apa moa e tutoe, fai si opportunities na ko koe. Pasha te ka o maa manua, stones of opportunity, because see church whawhamai. O le maa kua na loko ka vikarei ai, e re koe foi na mainga, a ua marulo kuriaka. E re koe foi na mainga, a woman mamaro seize the opportunity. Amen. Faftawai e tavita para bono. E na koe ku e tavita sa bono. This is his opportunity. Para bono ne ka. Glory. Para mafawala ka vika a misi kasi la kure no ko fatina. O ki ka ka. Hallelujah. O ke re koe foi no mainga, a woman ulo ka. A woman mamumalo. Opportunity. Awesome. Pue no tavita o le manoa. O mea o manoa. It's part of life. Wonderful word. Opportunities are a part of life. O se vaenga lo langa o manoa. O lo alala na taiane. O lo manoa na taiane. This is your opportunity. Amen. Let me say out the taiane. Pue lo manoa. Seize the opportunity. Pue lo manoa taiane. Glory. Because I can't go to system, and I go to I saw the stop a shop right. And I go to now. That's okay. That's right. Let me away to a town name. Oh, this is your morning and your day of opportunity. Amen. Amen. And opportunities is a part of life. Yes. O se vaenga o le olanga.
Amen? You see, o le whawhitau ko rima awhita ngā te whiai. E le whaitau wai tina ma tamaiti. A whawhitau ina. E tō rima awhita ngā te whiai. Now, do you see a problem or do you see an opportunity? E ke no mai o se whawhitauri, e ke no mai o se amonoa. Amen? O le whātua to our faith is proven by test. Or test proves your faith. O le whawhitauri o tōku whonga, e whamaonira i o whātua tua. Amen? O lewa si o whia Yesu tani. O loa Yesu tani. O le mai atu Yesu, Jesus sees an opportunity. E mai atu Yesu, lima awhita ngā te whiai. Oh, yes! Maua lewa loa. Amen? Nara mua. Whaere wā wema. Whakari kongo ni sko keri o lewa loa. A mai na so. O whawhika au ni mea. Amen? O mea mai na so. O mea mai na so. Lima ka alare ka o le mix a pinaki. Mga me whanga we mai. Whaikara na so. Lima whakere lima, whenua lima, wheta ala mga mea, e whawhanga lima, whatanata, I le mix a pinaki. They see a problem. But Jesus sees an opportunity. Amen. 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 But our Jemiako, Lema Ma'aina, Sofa, Pia, Lima Felia. The answer is with them. Olea la Torta. Jesus is with them. Amen. Hallelujah. Uma vafanga Yesu ni mafe. Kwa ave o mea koe. Hallelujah. Kelo ke me fa kamera ka ngaka o mishimia. Fa ronga kimo e fa la me lave le ne mga me fa. Ngele ya una fa ni me tona fa pa kamera o kimo. Pa kamera o mishimia. That's right. Amen. Amen. Serving Jesus keeps us looking forward. Or tata mama ai o la ona ya Yesu le tua. En fai tato taurai tato mai le tua looking forward. And then I'm looking forward or vai mamau. I'm looking forward to the blessing. Amen. Amen. O Yesu o ia te taui mai, he is a rewarder. Amen? E whamanuia Yesu I tatou au nanga me whai moria. E marikolo se whawhi koe rima. I 𝚟𝚒𝚍 ma porta I au tua. O whamaine o tau naso nei o langa. O me whapetania, be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Amen. Amen. O aba mo mo ora ke ka Cristiano. Aba mo ke su mai fonka. Aba mo ke ka la I ka la le fa ta Yesu. Da no vero ma ona. Amen. Vero ma ta sili ma ora to la fa Yesu o se fia sili ilo malo. Fa ilo ma ona. Amen. Papa moia. Papa moia so strong e tanga papa moia. O no mama mo oi te ngata carry shabu. Amen. It's you need to seize your opportunity. The tala want to tell me. The tala fa phone number sisila is tell me. E le tete mai le tua tell me. O lo tell me. O lo no. This is your morning of opportunity. Glory. Manifesto lima su lima foi pastor mono. Te façamo mai uma. Uma patania. Be very careful then. No, not fight kicking. Be very careful fight kicking on the wall. I want my mouth on the wall. Pue mai on the wall. I find out my for no to bakare. Be here at 2. And I'm very happy to see you. Amen. Upon feel fear about your time. This is your opportunity. Yes. And I can't get your money at 2 time. Yes. Although I know I'm my at 2. Your morning of opportunity.
Amen? Be very careful then how you live. Not as wise, but as wise. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity. It's a special morning for you. Making the most of your opportunity this morning. Can you say amen, church? Yeah. Hallelujah. See the feeling that you tell me. So you are very important to him. You are precious to him. Amen? So when I'm here, amen? Opo mai fusi mai la noa. Fai mo ore tae. Fai mo ore upo le tua tae. Hallelujah. Amen? Pua mai tawita na manoa. Taking the stones. So here's tapena tawita na manoa. Ole kasi se ma na me kavika. Me kavika le ai ora mo no nei. Ora wa kapena. Ale no le ni kwa mo. Lua kono mai fa. E o lima. O I file ni le kia. E le mai mara mo. Amen. I'm seizing my opportunity. Amen. This is your opportunity. Hallelujah. Because on the Lord to Tabitha, and let her for you a woman who will come. Amen. And then Tabitha, let us up here. Okay, I'm for you now. Or Manaku Kavika, okay, I'm with Maka. Amen. Well, saudara nasa kasih sema apa yang mamanya. Saudara kita ini mama, saudara pernah tahu tesa, orang apa luar saya orang, ada sunnah. Amen. Hallelujah. I want you to know this is your morning of opportunity, church. Amen. Open your ears, open your hearing, open your eyes. Amen. Betala. No fa fa ta no nei e ke ala ma ta nei a tono nisio iloa nisio stafia a nisio stafia e wala che to fa ta na mo sta ma ta fa ai le kaula pue mai no ta nei o ki ka ka le fa ko ka to mo ma la le ma fa ya no iska na o e ma fa ni o iska na e le fa o no iska na la o fa no o na ka amen. You need to seize your opportunity because there are people that you need to go to. Amen. I want to get your oil from Hallelujah. I want to get your oil on wheel. Amen. I want to get your oil on wheel or the Tama Tina or the Tamon. I want to get your tail on wheel. That's why you need to seize your opportunity. That's how all the time. Opo mai, fusi mai, pue mai. Lord, can you say amen, church? Amen. Hallelujah. You have to obey this morning. Hallelujah. Madam. The guy of no town. Oh, hey. What the town of no town. They stay if I don't put it to her. But I know we I joined up into state to fire up with town, or for a man over Lord town. Hallelujah, Jesus. Bang on board, a mile on board. Bang on board, for shorty the tour, Koyaga. Matavita, Lascome, and to the Mayo over Lima, of the fussy Yatewe, that's partnership. Pepala. O mai na tua tavita o mea whakata ka kia mai a kia reiringa o ke whaia me whenka whasioti noa na tua tavita ko liaka o mai nakua na makai kai aku kama mai rima e rima kusi le tua nore awa koro le tua mai maure awa koro le tua ma isi ka mai awa ka mai rima lama le tua kai kai le tua ka mai rima le tua le ma Patono are you look Amen. Just his finger. Amen. Hallelujah.
Whakua vai lea, whakua lore se mai ko ko. E vai se mai ko ko pesa kia puna. Ai mai. I mai ngoko le maa. Pa taua luru mai ngoko. E rei laku kau, e rei laku fiki. E mai laku ngofo. Laku ngofo le maa. Citizen, laku siki seki le maa. Ai mai, overstay le maa. Ai mai. Ngoko le maa. Pa pesa pa vai lea se mai ko ko pesa kia puna. Ai mai. Hallelujah. Ako koa le atua e mai kua ono kuriaka. Ako koa ni makusi. Amen. That's just his finger. Kalau ni makusi tu ake maka ke kaange. Ole awa ko le tua. Olo i numo le ora. God's finger. God's hand is upon your life. Hallelujah. Amen. Tai e tuare maa. E rong ni makusi laku kau ulo ko yaka. Amen. Mai le vanu la yai na fitau yai ko yaka ka vika. Oi le vanu na manu malo wai ta vita la ko yaka. O ke mi fana ka o la o ke mi pulisa na o la e ke fa perifo le vanu. Ke fa perifo ma pe fena lo mai i le vanu i le lotu le taane. E au le tua. Tai mai le toi mai vanu i le loku kai au. Hallelujah. Now listen, o le tua mi tonu. E le mawhai le tua whai se me le tusai mo lo whingara mo lo loto. Amen. O le whiriwhiringa oi. Pe ena ao le tua e loto e tai le tua lo so e fuo e lona ao. E le tai le tua lo so e fuo e lona ao. Aisha, e wan mea ngā whiriwhiringa o e whai. E ke whiriwhiri pe te manao. E tai le tua lo so e fuo e lona ao. It is your choice. Amen? Hallelujah. Ma lea whiwhiringa e whātino ne ara i lo loto mo walalo. O mai mo pe tenta pe lima. A wai te tere tu e wha mo luma. A fo i mai lo whatuno e wha mo walalo. O le mea e wha mo walalo e to loto i laro e ao malosia le tua. E le wha mo luenga o to e ia e ona poe tawai. I tu nati a tia meo kato te popore ai, o ala ma natu mai o ia i a te o tonu. Amen. Amen. Natu leo pore atua tae au nei. Whamono lama o noto tae au nei, ma talia leo pore atua, ma kua whareia au le atua taitai o lo sefua. Ai ala te le talia leo pore atua tae nei, e le wakule au le atua lo sefua. Amen. Asa na ke kene le to ye fa mo luma. Ai fa ya tu no fa tu no ye no to mo la. O le na no ka na fa mo luma. Ele ma wa ka na ka lo fa tu no. O le ma wa no fa tu no. Ele ma wa ka na ka fa mo luma. Amen. Fa mo la no ka tana la tu no po le tu tana. Humble yourself. Amen. Mo la no to Talino por el chotane, a mata chotane, e tai le tua lo sei fuori. Amen. Amen. Vai, e te te famo luma, famo la le ao malosi o le tua, e le famo luma ina i tatou. Io non posso tawai, ma non fa fitu. E tu in alta tiene una tote popole ai. O ora manaccio mai o ia ciotto. O la fai ya o mega no che popole ai, ma le lotto famo luma. Amen. Talia po le tua tao ma lotto famo luma. Amen. Ora famo luma ina le tua e la ao maosi. Amen. Ma le tu in alta tiene, lesi che pole. Lesi che pole caro. Ma tu nace te ia me te popole. Hallelujah. Ai le tu me che pole. E ca us poi mena. Or famo uma. Amen. E non si può. That's right. Let's pray. Amen. Sai? Una roba kiki.
They can make my kiki. Mo fa ma kiki ka ma e fa me no ai la poco. Ora ka mama ki ngata ku. Sam. Mai ka. No te. Sam. Tia mai ka no. No. Ora ka ko ma me mai. Fa mo ruma. Asa, na mo fa no na poco no ka mai no si. Ai ko ya tua. Na ke ko ya. Asa, na mama ku man. Olo ke mama ku ko kali. Ora mama ku mai ya tua. Ale tuna, ya tuna, ake pole ka me. E ka ku spoye na, no to fa mo. Amen. Hallelujah. This is where pole ka. Let it go. Let it go. Now, close your eyes. Close your eyes. Release it. Release it. Casting. Let it go. Let it go. Let it go. Kuya kaya. Awak kau mengakuai. Awak kau mengakuai. Casting all of your anxieties unto Him. Itu nanti dia mau macam apa ni? Awak mengaku mayu kuya kaya. Kuya kaya. Ele mesti mau verify. They must have been very put it in His hands. Leave it in His hands. Amen? Yeah. Nasi siya mo mga kemoy. Siya mo mga awat fa ana mera wak mga kemoy. Amen. You put it in His hands. Awat fa mga kama se purva masumatasi. Ele masa tase fatua 𝚜𝚑𝚗𝚒𝚑. God will not put to shame anyone who trusts in Him. You put it in His hands, do it all that you want to get put in. Fatua 𝚜𝚑𝚗𝚒. You say amen. Hallelujah. Le aule tuna te laveai ya te oe. Apen laveai le aule tua Samsoni. Ma le muto le ona. Le nga saei rai Samsoni o le ona. O le aule tua na te laveina e vapen laveai le aule tua o tanielu ma le lua le ona. O le aule tuna te laveai oe. Ma fai vavenga mo e vapen ia mai lalo o pa Yeriko. Hallelujah. Maar nu misschien we hebben oude tua. En zie je nou waar we toe zou de oude tua. En dan zijn we tali met dat God's hand moves faster than any wind that we've ever seen. Amen. Hallelujah. Maar de oude tua, de oude tua Elia mai, maar de oude tua mai, zie je zou komen op de Hallelujah. Move faster. Amen. Your business moves faster. Your plans move forward. Move faster. Amen. From the hand of God, hallelujah. You know, they move forward and they move faster. No Korea, no Rotu, no Aina, Mafara, and when I'm here by another hour or two. Hallelujah. Those things need the hand of God. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Tatabayan ang muli. Hallelujah. Tatabayan ang muli tayo na Togi Rama. Hallelujah. Bersama kau ni mak. Bersama mak aku. Okey dah faham kau ni mak kau muslim. Bersama sini kau fia bakal dah awak. Kau ni yang ni orang mama ni kau apa? Kalau kau mama mereka mereka aku. Kalau semua kau muslim kau ni saya muslim kau fia awak. Amen. Make sure sama mak. Amen. Sama mak. Amen. Ada bagaimana Togi nama? Memang nama itu. Kau ni sama. Pasal merefai. Pasal mana? Kau ni sama. Amen. Sama lo. Am lo. Amen. Apa yang kita simal? Kita berfakir kau awal ini lo makolo. Ya, di mana orang ya? Sama lo. Am lo. Am lo. Amen.
Au le aku spoia lai kai ka ken. Amen. Hari ka karo le mapongi. Move, do something. Amen. Ora bunga mar ko me ma. Pasang mo. Pasang na. Amen. Kuli faisal ai kuli na ai. Amen. Deixa no mo mo. Mas melhor comer ma. Ele mas vai melhor comer ma. Ele não pode ser uma caparia. O fomofo deixa meu foi. Não, ele não vinha mais comer ma. Aleluia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Da maneira apostolo Paulo tu em Filipe. Eu vou comer ma. Eu vou comer ma mai. Whangarongaro mea tōnai, na mara. O moe puna wari mea manai, tau sisi atu whainonga e mawari taui, o maare e konu. Amen. You have to do something. Wow. Paise mea. Yes. E lewa whake o whomofo. Are kakaro, are mapongi, are whaikau kuspaia, au le au kuspaia. Alu tau roku, sau kako roku. Noi. Alu ko whakarai, sau kako whakarai, alu ko whakau, sau ko whakau. Amen. Amen. Ia le tua. Amen. Hallelujah. Yes. Whakarongaro mea tōnai, moe puna wai no manai. Tau sisi, e whailonga ia maua e tau. Amen. But a winner maulea, there's no idleness. I thought whamare, tau sisi, mo moe. E le mase maro o roa kaui. E le mase mofo, le mase kako maro o roa. People are moving my poro. O roa mea sani. Aso whai pea, aso uma. Kau sisi o ke mo moe puno wai. O te tau sisi whailonga, ne mo tau. Every day, o me poro, every day. Asa uma, aso sa uma, aso lulu uma, mea me whaile loku. I move. Amen. I press on. Feta omi atu me poro, o te feta omi atu. O omi atu. I press on, press towards. Hallelujah. And there's no room. They said a more. Or nofo. Press on. Feta omi atu. Sabe o que não? Feta omi atu. Acha, ok. O não winga, o le tau mori, o le feta omi marosi atu, o le tulilo eino se tasi, ma le marosi, ma le whamaoni, ma le whiringa, i le sei e maua. O le winga ngā le feta omi atu, le e masu maro roma. Amen. O lau maa le komi. Amen. O lau wanoa le tae au nei. Tau le atua moe, le au le atua. O inu moe tau nei. O lau wanoa moe, sauni e le tua tau nei. O mea uma ke maa pia, e whaiu e ne tausanga. Whaiu ne tausanga. O mea uma ke maa pia, e whaiu o le e tausanga nei, sauni e kuki o samafo. E waku kai o ne le tua. E waku tai o ne le tua. Amen. Finish strong. Hallelujah. O leo le whapau saunia mo tātou. E leo tau nomana poro i le maune whapea tau sinio le whaotanga. Se bangai se tasi taianei e le italia Yesu e whemona limu na whaora. O le tau sinio le o rai mo mua le tau sinio e tau le. O lo kufale le mao le tuela le italia e Yesu e whemona limu na whaora. A whaoma le italia Yesu e whemona limu na whaora. Tau le. E lo tau notu a pora tau le e whaotanga. Amen. O le mea te natu pora tau le o lo tu mau le whaotanga. Amen. Now, lea me whaoena. Oe tau lea le tua. Lea tau na mai pora tau le. Tau sisi. O moe puna wai whanano ngalo mea tonai. O moe puna wai manai. Tau sisi whairoi ne noa tau. Tu mau le whaotanga. Tu mau na renga le tua. O mea le whamaaso mai poro tau nei. Amen. Hallelujah. Ele maala kimo. Makuta mo kimo. Amen. Lea me saun. We're on fire this morning. Saun o tana te taone. Ele maala kimo. Amen.
Lea mamea o moe punu wai. Awa ki koe whakanga sesi mamaku, sesi lava mea, e whalawe lawe lawa wanoa e tae Hallelujah. Pai le fia ki o sau ki o whangai koe, maka makasi ka kareanga. Misi ka whangai i pusasa ke pole a mai o e. Ia, parau vane naka. Ia ngana masa ke na. Ia, la malai o ala naka la kuri. Ia mea masa ngai. E pole na mea. Ia rapu iska ke pole na roku. Ia whanai fai iska kere. Mumboa e lei a sai a roku. Tau sisi. So me e whai ai mora o rima i o timo. E le maki mai ki o e ke momoe uno mai. E le mati me te tau sisi atu whai roa. E le maua tau. Amen? Hallelujah. So e kero ka haka le kara moa i me ka o sini ma goals. People say goals. E le nafu whai se poka lame a wale mo wale goal lea o mawai. Amen? Awa yana sa wha moe moe tāne. Ka pena e kou tāne. Ka pena lolo whanga moe. E tāne, ra wala, e te tau sini o ai. I le maua whai ronga mani tau tāne. Hallelujah. Turi o ina. A iste ngata, o moe. Ia, ka fuku si mawhenga kāra i kiki lava. Si o mausira i kiki lava. Kewa, le koe roku, le koe moe, le koe kongi na maa. Ai whaau tai au nei. O ake ki ngā au whainka. Ai ka ko se na ngafi ka mai poro tāne. A ngāro. A ngāro. E le mawhaine mo e ruma. Ai le ki anu maave mea. Amen. E le whaifane e uris ka awa e kiro ruma. E le whaine. A whaine whio e me ka ngāro tā. A whio e waki. Ia pia. E ma me whaasanga sa ruma. E kere o le waki e pia. E kiro ruma. Hallelujah. Let it go. I want to go. I want to go for it. I will go down. This is your morning of opportunity. Go down and go to Fushi Marina Vanoa. Opo Manavanoa, Pue Manavanoa. Then no more. I will kick off your fear. Dari dia masih ngomong musim malu and baunya. Pasti nak ada kafe fear. Because when someone got found on the money, when someone got found on the money, someone couldn't get home and get I said, but any coffee, mocha. Amen. Hallelujah. You can't be drifting. You can't be floating. Hallelujah. And starting today, church, they tell full maximum effort. Toailoa maalosi atua, roto atua. The woman toa lo the Lord tayo me. O kana I kire keke mai le toa tayo me. Amen. Mo le toa fa mo mi ya joy mo wai na tayo me. Ya pua mo lo. Mana pua tabi tayo na mo. Ata sema le toa mo mo pula wai mo nai. Ma Togi tabi tayo na mama ko me tabi ka ma. Ai pa u ko yaka. Mo tabi tayo o le manu malo a vea tāmita ma tupu o Israel. O ngāre aka o oi. I ngāro lea tua te manu malo. I ngāro lea tua ia tini lalo o whakmanu. Ia veo e te ngata manu malo, ma veo e o tupu. Maua le mea na nawa i tāmita. Na veo ma tupu whaso tia ko le aka. And the fire here, the two and the very tupu Israel. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to fucking ask you to me for a love you to tell me. Where are you from? Just close your eyes. Don't look back. That's a word for you. That's a word for you and your family. Whangago. Wafunya uwekaina mai ai, let it go. But whiau tau nei whangaro ngalo mea o tua mai. Matatu tau nei te moe puna wai ai, I mea lumanai. Hallelujah. Well, I also the team in Pesce tau nei.
Kaya le mona le malawa le tuma le tai au le. E te muna te talo mo e. Le sua le mui fa te talo mo e. We seize our opportunity this morning. We thank you for our opportunity this morning. Atau fakta lo mato noa ele saya lo mato. Mato ele saya o falo musiki kumea o to yeso mato lo. Fakta lo kumele saya o pandino ai o ye que lo noa lo fotuo. Fakta tama te tudo no ma saya le. Tu natural ya te wa saya le o mato tuo. E pule o e nei taia. Pate tana o tau nei taia o mata
to Toailoa. Kamangalo mayaw le 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑 sa. Talatulo roto nei tayo. Ufale oyo roto nei tayo. Loko chukwai. Kaya oye. O wali. O faula. Amata tule solo tua. Tua tolo wola ya tio. Kau mai tasama. Saúde tem uma chama fogo. Te tua. Para o mar por no wali. No nai. Essa minha moal. O baíba. O tatamaro fala tama. O taiesu. O te ropa e te oi Yesu. O te honra e te oi asotoro mola. O suafa Yesu. Amen. Kau lagi pemanuia ya atu. Tayau ne tamai tu lo rumah tayau ne atu. O tangata o Ponafala mai ne tok tamai. Tangata o tawa me punina tangata o si sengi dani no mai. Agora pai mo buena hermano na pai da upo le tayao o tadia la toroto le lei le lei passo sule la nana paia la toroto le tayao la upo le tayao e a tupu mo la ma rosso ma mai ma e fa dia lo la vi la se fua ma tu lo ruba o se au foi ma o se au calmo o sauli e tau moe e nga lue moe o pato te ma I see positions o te mai te tai o te mai te i tō whina o whai whiau o whai waminia o apostolo o te apono o alawa tō whina o iai lotu te ma I see this in them o lato saongi te ma I don't take te tau o lato te ma o lato saongi e ngā lue mo moe o mātou. Whawhai mo lato whiwhirina le taia. Ia toi rina mo runga mo mātou tama. Whamanuia ma sana whamanuia ia te lato mo lato ai o whanau. Ilo suafo Yesu. Alana whanau me tua. Amen. Hallelujah.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Toailoa. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.